Irotin olu kesie murarito alerekea bia Kuju Road. Kairoto leru chokite temulo gweri ka echalo lo suguru kotema molo district aloda muria. Etegea Aitemonokin na Irotin okalu Eminista Ecweru. Nyesa balebe Aitemonokin na Irotin okalu. Nyesa beita ilikora ritai au ni ichunyaki kanyare kolomunitos ministry lo elose kaigudoi. President lo Uganda okiro re cabinet kere la dumuto dare ngai boyotoma lo minister okiro re parliamentar lo Uganda lo abuo cham alemu ni sirigin lu edukeri rotun le baloni irotini lo rucho kitosi itunga ichalo ikedi chalo atubena keda atubena okiro apugan anamuria no kwap anyuno district oni LC1 tunga lo abia lo poti omonja tano ne rota lo ale nyuna lereke aitora bia olosi jopaka tubokin laije amuria pola ngai yala manoi lolo agoikini papa president agoikini papa la polonika jeno katumba amala ano anyuni be egiara somne rota lo ajailo longone ano anyuni be ikopaki ne rotolo ne je contractor ano age unakor de contractor ngon mamekoto de paila ngono ajenga ikare mendera lo Uganda lo orota lo anwanyu be egiari kwa naswam ijari kwa na contractor aijari gudo atakite minister ebe i contractor na kaisango na lokany isaini ngate ministry lo se ne pepe kai gudoi ido district alo amuria nyesilo sodita Etegea i project sa kaisango no kedi kany ngeza chama pugani bebet bara swamara kaisango no kedi kany Irotin ejiche akwapa la polo na kwa ejiche lailo sebe ejiche acholi ejiche akaisa ona lokani kwenye tomo kaisa ona lokani apotoverika puno mameutu ano agara swam kwenye no soma tija kalu otoma kesa inaitongo dango sibibadio nyesibara isa ninge dope bon lo boni signing atato makaisa ngoni kanyi ke royo gani engineer lo yaita inapetanu akoru Irotino lu samo sele ngesa balebe eloste kesa swami Irotino kaitawe diope lu raskes ne peta Irotini tekatekate ras ne peta Irotini do just kesi under Ministry of Works and Transport Irotolo nanige yone lo suguru borelo alereke abia Kuju rai kilometers tomonauni kwenye rai betepika kinizo race standard road kwenye boroma merai kata lo yunuramu but maram culverts all are going to be standard dona buoni ne kopani goyo nine rai ne suguru so suguru erotole rale tubor paka omugenya ingare no kolu apugan na okwapu kese yala masine jai apugan kanu aingarakini kesi Aitemonokin Irotin yala mangonoi anulolo erotolo Etegearo nyata erotolo suguru gweri road elo serotolo aruchokini itungalu amolo keda sitelo soroti papa pugano tema bietemulo tete yala maso noi ne japugano kiding echamuni ndositunga ebe epote Irotin olu aingarakini kesi aruchokin kai sokonini kanui boro keche kapenati korion yala maso noi kapitunga la bia no ya nwero talo nare mele yangari so soroti konyara lomno gudo mele bunamuri araswam apupenga yala manoi noi anulo langadum ne gudo nare le mere enjare le mule nini kitata ide kakindio le raicha na nyuna na amara motoka wera yi onye do kwa nika pupia sa yalama ebunde motoka bunera tubuna niribone to angarte jade sebuna biol satubia jatubia soroti Kanuka TV East Alfred Atuau ko district alo amuria.